me mo akwa baba Anhwere TV so me so say o share Anhwere TV a subscribe and like share the jaw comment to office I can't say Anhwere TV no ni guso a wo hwe ni a to say on hwere ade ye ma on hwere abakọ say mama nwe ne amane biara me ka tell say me do be ko eye kumawu be so said me di ka ko twa nana interview a o ha eda hoyi afashe no ena ene eduru hoyi a Anhwere TV ye ne ye crew ye ko ne ba ko fa media ewo kumawu be so a omudie no e de abrɛw enu nti so wo sha kumawu ekwan tempo so ena ye nam a ene Anhwere TV ye ne ye crew ye ba ko fa eye de abakosem ni amamre ene daache de lema enchirima ebe kai eno ani gusu a ohwe enti ko ya dusu ye fe no ono ufi ko ya na wo ko kumawu efie efiri kumawu ani ye ko besoro eno ti ko ya dusu ye fe no ono binia je be he Anhwere TV subscribe and like and share obutu kumawu besoro nana afaso na duru ho ebia nana nkomodi ene no atwetwe na so to nsa e de pre adofo nyina one ne ba nana jebi ne nana amanyako abrodoma abuzia enunti ne ka to say ha o hwe eye kumawu fi ai kumawu abonten e na o hwe nunti ye kono na o se etwa kumawu abonten ankasa e de kirewo nti ha o hwe so ye nana kirewo akodi onye ne ba bi ko na sinemu nana so ahemfie kama e na etwa edi eguo san mi yenko akom so na he wadi so ade ntia ha akoma na ye fiti ase a ye kom e de a kire adofo ene ahefo ti senya kopo afahye ene aba no ya nunti abusua e ma we mfi se obe subscribe obe share na be like me show comment eto e fama Anhwere TV na so ye no emedi na wo koso na hwe na de o ti ase bia no obusa ye so de no chiro abdo Thank you.